to live in a way other than consecrating our lives, dedicating our lives to the transformation of the functioning of our life. Kas var notikt, ja mēs turpinām laimīgi dzīvot, neveltot savu dzīvi mūsu prāta pārveidē? So the searing blaze of suffering in the lower realms. But terrible suffering, and which pushes us to engage in the two main activities that will make us, that will facilitate, make possible our spiritual progress. Spiritual progress is the integration of the methods, but we need purification and accumulation of merits to accompanying this from the very beginning and all the time. Lai mēs sasniegtu garīgo progresu, mums ir vajadzīga attīrīšanās un nopelnu uzkrāšana, lai mēs spētu to veikt. Violently tossed amidst waves of delusions and karma, plagued by hordes of watery denizens, the three kinds of suffering, we seek your blessings to develop an intense longing to be free from this monstrous ocean of boundless and vicious existence. Vardarbīgi mētāti neziņas un karmas viļņos, ūdeņaino iemītnieku ordu trīs ciešanu veidu apsvēsti, mēs lūdzam jūs svētību, lai attīstītu dedzīgu vēlmi atbrīvoties no šī bezgalīgās un ļaunās eksistences milzīga okeāna. So, of course, we have first to realize, and what we read, the text we read in the very beginning, was we read in order to help us to realize. Tātad tas teksts, ko mēs lasījām pašā sākumā, bija domāts tam, lai palīdzētu mums izprast. We have to realize that the actual life situation of the vast majority of human beings in this world. Lai mēs izprastu faktisko dzīves situāciju, kāda atrodas vairums cilvēku šajā pasaulē. And when we are talking about human beings, Un tad, kad mēs runājam par cilvēkiem, we are not even talking about animals, ghosts and hell beings. mēs runājam par dzīvniekiem, gariem un elles būtnēm. But this verse, of course, includes all kinds of... Šis pants ietver arī citus būtņus. Having abandoned the mind that views this unbearable prison of cyclic existence as a pleasure grove, we seek your blessings to partake of the treasure of Aya's jewels and the three higher trainings, and thereby to uphold liberation of Dana. Atmetuši prātu, kas uzlūko šo neciešamo cikliskās eksistences cietumu kā baudu virzi, mēs lūdzam jūs svētību, lai izbaudītu ārju būtņu dārgumu un trīs augstāko prakšu bagātību, un tādējādi turētu augstu atbrīvošanās karogu. So, do we see our lives as a pleasure grove? That's not an amusement park, but something like that. Vai mēs redzam savu dzīvi kā baudu virzi? How do we... No, that's why you're here. Okay, very good. So the main things already acquired. Galvenās lietas šķiet, ka bija saprastas. The three higher trainings, we just put in some information. The three higher trainings are that of the morality, of concentration, and of wisdom. Trīs galvenie vingrinājuma veidi ir moralitāte, koncentrācija un gudrība. But these three words are very narrow for the amount of teachings that each of them and of training. Bet šie vārdi ir pārāk šauri
faktiski, jo grūti aptvert visu to mācību daudzumu, ko tie raksturo. So, when it says liberation, uphold liberation's banner, then this prayer slowly, for the moment, it discusses what somebody considers that looks for individual liberation. Tad, kad iet runa par šo atbrīvošanās karogus, arī didn't catch the meaning. No. When somebody meets Buddha Dharma, Yes. then there's a first option, the first level of using it is to liberate oneself. Tad tik līdz kāds sastopas ar Buddha Dharmu, tad pirmā iespēja ir censties panākt savu personīgu atbrīvošanu. But as we practice in the vehicle of universal responsibility, Bet tā kā mēs praktizējam universālās atbildības ratu, and this is a word, and I'm using it frequently. Does this mean anything for you? vai šis vārds savienojums jums kaut ko nozīmē? Universal responsibility. Universāla atbildība. When we wake up, we feel responsible for today. I have to be happy. Tad, kad es pamostos no rīta, es uzņemu atbildību par šodienu, ka es būšu laimīgs. I have to avoid all suffering. Es izvairīšos no visām ciešanām. For whom? Kā labā? What do you mean? For myself. Nu kā? No sevis labā? Then, in order to do that, I have to go to work or study or do this and that. Lai to panākt, man jāiet vai no darbu, vai no studijām, jādara vēl šis un tas. And that is the totality of what we consider. Un tas ir parasti tas viss, par ko mēs domājam. Now, what is proposed here Bet kas ir ierosināts šeit? is having considered how all these pitiful beings have been our mothers. You have it there? Jā, bet tā ir problēmas. Oh yeah, okay. Having considered how all these pitiful beings have been our mothers and have raised us in kindness again and again, we seek your blessings to develop unaffected compassion like that of a loving mother for the precious child. Pārdomājot, kā viss šīs žēlojamās būtnes bijušas mūsu mātes un laipnībā izaudzinājuši mūs atkal un atkal, mēs lūdzam jūs svētīt, lai attīstītu dabisku līdzcietību, kā mīloša māte pret savu dārgo bērnu. So, already it changes. Just we start at verse 84 and now verse 89 already comes the real goal. Un 89. pantā nāk šis patiesais mērķis. Which is to realize our actual situation among all the numberless beings that possess consciousness. Kur ir runa par to, kā izprast mūsu patieso situāciju starp visām būtnēm, kurām piemīt apziņa. And that since time without beginning have had all kinds of relations with us. Un ar kurām mums kopš laika bez sākuma ir bijušas visu iespējamo veidu attiecības. Among them having numberless times being our mother. Un starp šīm attiecībām tās neskaitāmas reizes ir bijušas mūsu mātes. Or the most important, the most beneficial, and the most beneficial person for us. Vai arī visnozīmīgākais, vislabvēlīgākais, visnozīmīgākā būtne mūsu dzīvē. Now let's examine the following. There is no difference between ourselves and others. None of us wishes even the slightest of suffering, nor is even content with the happiness we have.
Realizing this, we seek your blessings that we may enhance the bliss and joy of others. Nav starpības starp mums un citiem. Neviens no mums nevēlas pat niecīgākās ciešanas, vai ir jebkad apmierināts ar laimi, kas mums ir. Saprotot to, mēs lūdzam jūs svētību, lai mēs varētu vairot citiem svētlaimi un prieku. So just to explain one technical detail, when we say we seek your blessings in many of these verses, it is because it is in the end of the Lama Tripa, where we have elaborately made offerings and praises to our personal spiritual friend, inseparable from the Buddha, and now we ask him to help us to integrate this totality of the path. Un tā kā pirms tam šajā praksē mēs esam vērsušies pie savu garīgā skolotāju ar piedāvājumiem un tā tālāk. Jā, tāpēc parādās tas teikums, mēs lūdzam jūs svētību. Jā, un tādēļ parādās šis teikums, mēs lūdzam jūs svētību. So, this is something to repeatedly and profoundly contemplate. Un tas ir kaut kas tāds, par ko vajadzētu atkārtot un ļoti dziļi pārdomāt. It is completely sure that we don't want suffering and we are not content with, I mean, no happiness that we ever experienced was enough. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevēlamies ciešanas un nekādu no tām laimes sajūtām, kāds mums ir bijušas, mūs nav pilnībā apmierinājusi. But we didn't even think a second. Bet mēs neesam domājuši vienu soli tālāk. Do we think about just the idea? Does the idea appear in our mind? This is true for everybody. Bet vai mums prātā vispār ir ienākusi doma, ka tas ir patiesi priekšā visiem? Like when we are riding in the tram, piemēram, braucot tramvajā, like, and there's a seat, you know, it's full, but anyway, one seat when somebody goes out, leaves the seat. Tad tramvajs ir pilns, bet kāds cilvēks izkāp un paliek viena brīva vieta. I mean, we are tired and we run to get that seat. Un ja es esmu nogurs, tad pilnīgi dabiski es cenšos ieņemt šo vietu. And now our education, upbringing, then maybe we look around if there is somebody really old. Bet tā kā mēs esam labi audzināti, un mums ir, teiksim, dažas pieklājīgas manieres izkopt, tad mēs paskatīmies apkārt, varbūt tūmā ir kāds tiešām vecs cilvēks. Or obviously sick. Vai vismaz acīm redzams slims. But otherwise, no consideration. But it's not only that particularly old person or sick person that would like to sit there. All of them that are standing. Bet patiesībā nav jau tā, ka tikai kāds ļoti vecs vai ļoti slims cilvēks gribētu tur apsēsties. Droši vien arī vispārēji, kas ir tramvajā, tur gribētu apsēsties. No, we consider ourselves, how you say, fit and apt to get what we want when we sit down. Mēs uzskatām, ka mēs esam piemēroti un atbilstoši, lai ieņemtu šo brīvo vietu un apsēžamies. This chronic disease of cherishing ourselves is the cause giving rise to our unsought suffering. Unsought, not looked for. Seeks also. Perceiving this, we seek your blessings to blame, begrudge, and destroy the monstrous demon of selfishness. Šī pašlūgošanas hroniskā slimība ir mūsu nemeklēto ciešanu cēlonis. To saprotot, mēs lūdzam jūs svētīt, lai vainotu, nopeltu un iznīcinātu egoisma necilvēcīgo dēmonu. Now what they are saying, these Buddhists? There's a demon in me? Ko šie budisti saka, ka man ir demons?
a monstrous demon, they exaggerate. Drausmīgs demons, viņi noteikti pārspīlē. They cannot talk about me. Nu, kā viņi var runāt par mani? Definitely no monstrous demon. Nē, nu, protams, ka manī nav nekāda briesmīga demona. The thing is that the self-cherishing thought is destroying all our happiness. Bet lieta ir tāda, ka šī pašlolojošā doma ir tā, kas iznīcina visu mūsu laimi. Which during the weekend we tried to explain a little. Ko iepriekšējā nedēļas nogalē mēs tā kā mēģinājām mazliet izskaidrot. And instead of bringing us the happiness that we wish and that we count for getting when we act in a selfish way. Un tā vietā, lai mūs novestu pie laimes, pēc kā mēs cenšamies tad, kad mēs rīkojamies sautīgi. It makes it impossible to become happy. Diemžēl tas padara mūs padara neiespējami kļūt laimīgiem. In this life and in future lives. Gan šajā, gan turpmākajās dzīvēs. And like walking around in Riga a little today. Man šodien iznāca mazliet pastaigāt par Rīgu. I saw a couple of people that made it. Es redzēju dažus cilvēkus, who made what? It's an American, English expression. Kā iztulkot, who made it? Who made it means who made it? Oh, like business successful? Yeah, succeeded in their lives. Nu, tātad skolotājs saka, ka viņš redzēja dažus cilvēkus, kuri, kā izskatījās, ir šīs dzīves veiksminieki. Supposing long before 40 they were able to buy a Rolex. Tātad viņiem vēl ir tālu 40, bet viņiem ir bijis iespēja iegādāties Rolex pulksteni. You didn't hear that? It was a citation, I don't know who said that. Somebody said, a person that reaches the age of 40 and is not able to buy his Rolex is a failure. Nu, tātad ir tāds pazīstams teiciens, ja cilvēks ir sasniedz 40 gadu vecumu, un viņš nav spējīgs nopirkt Rolex pulksteni, nu tad viņš ir neveiksmīgs. This is our world. Tāda ir mūsu pasaule, tāda ir mūsu sabiedrība. This is totally crazy. Tas ir pilnīgi traki. So I saw some of them that definitely managed their life. Un es redzēju pāris šādu cilvēku, kuri tomēr ir tikuši galā ar savu dzīvi un kuriem ir šis Rolex. Not only are they very proud, Viņi ir ne tikai ļoti lepni, both men and women, vīrietis un sieviete, but also they are very hard. bet viņi ir arī ļoti, kā labāk pateikt, hard. Nē. Can you say synonym for hard? Nē, hard. Hard. Smagi? Aizvērti. Cold. Augst, no augsti, jā. I don't say, it doesn't mean the same thing, but they're cold also. Jā. Nu tātad cieti un augsti. Aizvērti. You do not mean closed by hard. Closed. That also. Tātad arī tas, arī aizvērti. Like, look, you are at the top, on the summit of a mountain. Tātad jūs atrodaties kalnu pašā galā. And it's not easy to hold yourself there. Un nav viegli noturēties šajā virsotnē. But all the time, you have to push it. Others down. So Lai noturētos, jums nepārkaut, kā citi ir jāstimulē. because they make all the efforts to take your place. Jo viņi pieliek liels pūles, lai ieņemt jūsu vietu. And this shows in the face. Un to var redzēt šo cilvēku sejās. So, well, this is the result of self-cherishing. Un tas ir šīs pašlološanas sekas. Good customers for Audi. Labi pircēji, labi Audi pircēji. The mind that cherishes all mother beings and would secure them in bliss is the gateway leading to infinite virtue. Seeing this, we seek your blessings to cherish these beings more than our lives, even should they rise up as our enemies. Prāts, kurš lolo visas būtnes mātes un vēlas nodrošināt tām svētlēm, ir vārti, kas ved uz bezgalīgu tikumu. To redzot, mēs lūdzam jūs svētību, lai lolotu šīs būtnes vairāk nekā savu dzīvību,
pat ja tās sacits pret mums kā ienaidnieki. So, infinite virtue. Virtue, I don't know if there's a word, I suppose there's a word in Latin. Yes, it is. But virtue is old-fashioned, right? Tad bezgalīgs tikums. Es domāju, ka latviešu valodā ir vārds, kas atbilst vārdam virtue, ir tātad tikums, bet man šķiet, ka pat labāk vārds tikums skan ļoti vecmodīgi. Do you have the same feeling? In folklore we have it. Nē, bet jautājums ir, vai jums ir šī pati sajūta, ka mūsdienās, labi, bet ka mūsdienās vārds tikums skan vecmodīgi. In folklore? So it's very ancient. Anyway, there's not so much left of that. Actually, the definition of virtue in the Buddhist context is that which brings happiness. Tad budismu kontekstā tikums tiek definēts kā tas, kas nes laimi. And non-virtue is that which brings suffering. Un netikums ir tas, kas nes ciešanas. So it is not the cliche picture that arises. Un tā nav kaut kāda klišeja, kas mums parādās. Is some of, I don't know, maybe I'm wrong, maybe you have a better one, of an old lady that is a very, takes care of everything, the way she dresses, the way she talks, the way she walks, and so everything is perfect. Un reizēm dzirdot šo vārdu cilvēkiem, tā kā viņu prātā uzaust tāda tā kā klišeja, ka tā ir kāda veca kundze, kura visu dara perfekti, ģērbjās perfekti, katru soli spēl perfekti un tā tālāk. And it is constantly trying to be in total control of her body, speech and mind. Un ka viņa pilnībā cenšas kontrolēt savu ķermeni, runu un prātu. Well, the last is a Buddhist virtue. The first maybe not. Bet tā pirmā daļa no tā varbūt nebija īsti budistisks tikums, bet tas, kad censties kontrolēt ķermeni, runu un prātu, tas neapšaubām ir. When Kyabja Zopa Rinpoche talks about the personal spiritual friend, kad Kyabja Zopa Rinpoche runā par personīgo garīgo draugu, many times he says he uses the virtuous friend. Viņš ļoti bieži lieto vārdu savienojumu tikumīgais draugs. And then sometimes he explains which is the friend of virtue. Un reizē viņš to skaidro kā tikuma draugu. And shows us and helps us to live in a virtuous way. Kurš mums parāda, kā dzīvot tikumīgā veidā. And in order to take away the dust and the spider webs, worm webs from that word. Jā, un lai noņemt no šī vārda dažādas putekļas, uzslāņojumus un zīmekļu tīklus. Please, when you encounter this word in Buddhist texts, tad, kad jūs sastopaties ar šo vārdu budismu tekstos, lūdzu, think of its definition. Padomājiet par tā definīciju. It is that which brings happiness. Tātad tas ir tas, kas mums nes laimi. And that which protects against. Un tas ir tas, kas mūs aizsargā pret ciešanām. In brief, infantile beings labor only for their own end, while Buddhas work solely for the welfare of others. With the mind understanding the distinction between the failings of one and the advantages of the other, we seek your blessings to enable us to equalize and exchange ourselves for others. Īsumā, bērnišķīgās būtnes strādā tikai savam labumam, kamēr būtnes strādā vienīgi citu labklājībai. Ar prātu, kurš saprot vienu trūkumus un otru pārākumu, mēs lūdzam jūs svētību, lai sekmētu mūsu vienādot un mainītu sevi ar citiem. Infantile beings?
infantīlās You būtnes. have an idea Nu, jums ir about priekšstats, whom we are talking? par ko ir runa? Infantile beings. The person, the youngest person among us is what age? I would say you. maybe? Jaunākais cilvēks starp mums, kuram ir cik gadi? Hmm? You don't know each other, but I think it would be in that corner. Tātad tajā stūrī, kur no jums ir jaunāks? So, has what age? 19. 19. So, how can this text call us infantile beings? Kā gan šis teksts var mums saukt par infantīlām būtnēm? Neither with Bērnišķīgām. neither with 19 or with above. Definitely, we are children. We are very, very childish. Pat ja mums ir 19 un vairāk, bieži vien mēs esam ļoti bērnišķīgi. If we work only for our own benefit. Tajos gadījumos, ja mēs strādājam tikai savā labā. Infantile beings, children labor only for their own end. Šīs bērnišķīgās būtnes un bērni, viņi strādā tikai savā labā. Well, Buddhas work solely for the welfare of others. Bet Buddha strādā tikai citu labā. Only day and night. There's no action of a Buddha. Tikai gan dienu, gan nakti nav darbības, ko viņš darīt savā Our labā. Buddha's body, speech and mind that is not benefiting others. Nav neviena Buddu Or ķermeņa, prāta un runas darbība, kas nebūtu veltīta citu labā. that he does engage in order to benefit others. Tātad viss, ko viņš dara, ir tikai citu labā. With the mind understanding the distinction between the disadvantages of one, the failings of one, and the advantages of the other, we seek your blessing to enable us to equalize and exchange ourselves for others. Ar prātu, kurš saprot vienu trūkums un otru vairāk, un mēs lūdzam jūs svētīt, lai sapmaini mūs vienādot un mainīt sevi ar citiem. Which is what we spent the weekend trying to explain. Tas iepriekšējā nedēļas nogali mēs pavadījām, lai mēģinātu saprast, un skolotājs centās izskaidrot, ko tas nozīmē. Which culminates and which is, how not really what I want to say, which is manifested in the most practical way by Tonglen. Tātad vispraktiskākajā veidā tas tiek manifestēts Tonglen praksē. Tonglen is a practice, is like a training. Tātad Tonglen ir savu veidu treniņš, vingrinājums. Now, how many people haven't been there the weekend? Kuri nebija nedēļas nogalē? Do these people know Tonglen? Vai jūs zināt, kas ir Tonglen? No. Means taking the suffering of others on ourselves Tonglen nozīmē uzņemt citu ciešanas sevi and giving them all our happiness. un atdot viņiem visu savu laimi. Crazy. Tas taču ir traki. So, one thing, wishing and training intensively day after day by visualization to take the suffering of others and to give everything that makes us happy. Un tas ir treniņš, ko veic katru dienu, vizualizējot šīs lietas, lai padarītu citus laimīgus. Trying to do this as real as possible. Un cenšoties to darīt, un cik vien reāli tas ir iespējams. By a visualization where we take the individual sufferings of other sentient beings on breathing them in. Kad mēs vizualizējam, kad mēs uzņemam citu ciešanas, tās ieelpojot. And then giving all our happiness, our body, our enjoyments, the sources of our happiness, our good health, everything that we have, our virtue, our good karmic imprints, everything. Vizualizējot, ka mēs izelpojot, atdodam visu labo, kas mums